Так, заправлять куда келдік заправкаға. О, навис ваке тумайдан. Yaxşı болды. Так. Мындай кирели. Дағы заправкалар, әзен заправкалар ашке бізді ашақ заправкаларға кіргізді. Өзіміз заправлять қылған. Yoldakiler қымбатырақ. Так, birinchi очередь hozir kilometrajni izlaylik qog'ozga. Men izolay to'xtab turinglar. Keyin tachografni ko'ratamizlar, avtomatim molotov turdi. Birinchisidan qarang. Hozir men mashina o'chasam, bu karavot turib qoldi. Shuning uchun men buni besib molotov qo'yman. Zapravlashgan shunga politsiya kelib qolsa tashlaydi. Shundan jurunga. Mana bunda ichiblarda qo'ydim. Kiymaydi avtomatda. Avtomat hozir salımız. Bu tarafta 4-cü kolona çıkaraydı. Tak, dizel 4-cü kolona. Pin koddaydı. Pin kod bizden 43 44 endi kilometraj yakını yazmış 574 0.61 okey qilamiz. Bo'lganda qo'ymadaydi. Berib bu tarafda o'ng tarafni qo'yay desam, zanitga bu yoq pistolet. To'xtab qoldi bu. Bundan 450 litr bo'ldi. Endi buni firmaning telefoniga surat tushirib, uni aytaymi, u tarafda kolonka cho't ishlamay qoldi. Mayda tik etganda bizga kerak emas-chi. Nimani? Для себя pechatib qo'yayotganda chiqdi. Avstriyada nima uchun parkovkalar bor, platniy parkovkalar. Shu yerlarda turish uchun boshqa tiketlarni ko'rsatsanlar betaga qo'yildi. Endi u tarafga перестраиваться qilib, mayoqqa turish kerak. Shu azavningda qo'yaychi. Mashinani переставлять qildim, endi qaytadim. Так. Buni soldik. Chiqadi ko'rsatdi. Pumpkin, dizel, tak 3 kolona, pin kod 4341, поставим холмощик карты для и 574, 74, 061. Aha, bo'ldi, oldi. Shuning bilan mana shunisi oldik. Aldık. Дисхай. Короче, бесіп тұршы екенде бұны қойып үйретей десем. Мақұл, мен бесіп тұрай. Пока рекламная пауза деп қояй. Так, болды, крышкасын yapaylı. Резиновый салафан перчаткалар батты. Что-то булады yok. Обычно болшек. Оны қылып сейтіміз азы yolda. Mana 235, ibaqqa 250 kirib ketdi. Yana bir qitim chekni yo'dishi mana. Basla, o'zi chiqib turdi. Mana 3-chi kolonkada ya. 3 ta basla. Mana asıldım dedim, chiqib ketdi. OK.
Чуть шлявамайды. Şu, biz endi yolumuzni davom etaylik. Shunda zapravlyatsiya qildik. O'tganda men navigatsiyani koordinatasi bilan zabivayotganini ko'rsatgandim sizlarga. Endi budaqsida через indeks mana город deb olamiz. Germaniyaning городlari почтовый indeks bilan topaylik. Shu yeni kerak bo'ldi. Ibem nima qilgandim sizlarga zapis durust bo'lmay qoldi ekan. Mana 700 mesamaydi terib, shu bilan chiqdi. Edenheim Gehenstrasse mana i 7 masalan. Хорошо. Mana bizning yo'limiz Avstriyadan chiqib Passauning qishidan o'tamiz Germaniyaga. Shuning bilan menib München bilan o'tamiz. Münchenskiy kolso, yerda remont, probka страшный. 8-strasse tushimizda Augsburgdan Ulmdan boshlanib Перевалла. Менің темпол 40 тонна общий груз. Тазы қиынылып оны машин. Кейін Штутгартқа етмей бүгін уақытым тігейді деймі. Кейін Форсхаймдан 5-ке айланған еді етленген. Карлсруйенің қишіда мұны. Карлсруй Каструлияда қоймай мұны. Шоңда 525 километрге общий. Ондақ болса, аста маңайлы машин завод қылып. Тала болса ямғу. Европада яғысы яғды, яғымыз қойды дейді. Так, әмінім жөнді болдық, жазған езбеттім. Отчетланы. Бізді яқшы ері башқа фирмаларда, мана чеки бәм көсеттім ғой, қанда қалды чекні. Біздің фирмаға ол керек емес, әнде сіләй үшін көст қойды мұны. Бізді бәм сүрет өтшадым ғой, шу сүреті білән километр аржы жүріп әует етміз. Отчет алдыған балға. Ол кейін бухгалтерларға берді. Бухгалтерлар кейін селіштіріп нәтижесін шығырды. Соңғы кетімізге бейді, оң тарап тупик алды. Şu açtaq yeri yaxşı da bizdə. Mexi yox. Çoğun firmalarda bolsa, məsələn, Gerteklada. Şu bir çekni yesi jütürüp koyduğun bolsa, şopur. Şunun pulunu төлейді бекадын бека. Хотя біліп тұрды ола заправляс қылғанмағаны, алдымағаны. Бірақ әні бір еді болсым чықырып ешекте пулын. Шында қиялдыры ба. Онкен оларды соляркін оғылып қойса, яны жеткенде бір тонышларса оғылып қойып. Шыңләт 200 литр. Оғылап кетті. 500 литр кірді де зарплатсын 500 литр, 500 евро. Tutub qaldı 500 евро biz üçün əndi biz tərəfdə Европейсларға əndi cıq əməz şunun özünə üyətə biz tərəfdən kelib işləmək. Bu samolyotun pulu. Если заранее туда-обратно aldığan bolsa, bu yaqa bu yaqa 500 евро turdu şu samolyotun yolunun pulu. Mana avtobanlarda maştaq pробкалар болып тұрды. Интернет қарсам алдымызда авария екен. Уже 20 минут болды. Маштақ тұрмыз. Маштақ пробкалар болып қалғанда грузовойлар мұны оң тарапқа шығып тұрды. Легковойлар у тарапқа шықты, отырды ки, мұны жолны очық қойды. Полиция өтемді, скорый помощь өтемді, чтобы тоқтамасын деген ереге чақанарақ етіп бардыған үшін. Тахограф келсек, тоқтағанда автоматы мындақ молоток тоқтап тұрды. Yani қанша маңымыз кентен бардыған жерімге 363 километр, сағат болса 5-20 минут кетті. Жүрдіған уақытым әтті сағат 7-де. Тахограф, әгерді езік өзгемесе тілі, окейні бесіп, точка, настройки, точкадан кейін, окей, езік мана, езік шықты, окей, кейін мана любой тілін асы болды. Мана русский тұрды, русский автоматым шықты, мана маштаққа можно поменять. Манда бұл. Назад. Мана меңіп Германияға етіп келдік. 1 километрді кейін чигара. Біз тоқтап странаны ичі керек. Германия деп.
Hala kalgan yer toktap hiç adamda düşenmedim ben bulanı zaten. Ne tokta şimdi aksı da. Anamda tokta isledi. Bir memleketin ikkinchi memleketga kirganda. Keyin тахографni ko'ratamizlar. Так, окей. Печать kerak emas. Точка. Окей. Страна начала ko'ratamizlar. Окей. Avstriya kerak emas. Germaniya deb turibdi. Окей. Изменения сохранены. Aqsoq chiqamiz. Katta yo'lchi. Germaniyaga kirib keldik degan. Koyduk. Asta qo'zg'alayli. Potok. Hemen cho'ng potok kelyotdi. Mana buni stoyankani o'yib qo'yish Germaniya hisoblanadi. Her xil texnika, zavod, trublani, kater. Yaxta mana. Ko'rdingizlar, katermi, yaxtami? Ketib qolgan. Sezon boshini atadi bularni. Az yozning kuni u yoqdan bu yoqqa katerlarni to'shiydi. Ne gabarit keng ular. Mana shu bilan Avstriyadan Germaniyaga o'tib ketdik. Hech qanday post, hech qanday kontrol yo'q. Bizga mende hükümetleşlik şariyetlerini yaratmasa, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Rossiya taraflarga o'tgan maslahat qo'ysa, belki yenikchilik xalqi bo'ladi. Mana daryoni ko'ratamizlar. Bu daryoning eti Avstriyalarning Germaniyani bo'lib o'tirdi. Hozir endi München qanday probka boshында. Bugun o'limgacha yetamay o'xshayman bundaq Myunxda. Hozir тоже biroz probkada turib qoldim.
Канчалык йоган территория Штутгарт аэропорты. Соң тарапты көрөткөн болсоңлар мына самолетлар частный, кичик самолетлар. У жакта да DHL самолетлар турду. Мейданда забор мешать кылып турду. Мейдем самолетлар турду. Endi stoyankaga qarab o'tsanglar, mana so'ng tarafda ikki stoyanka yo'g'an. 5 qavatlik. Ulardan keyin yana avtobus o'tib ketib turdi, u yerda terminal. Mana mostning ustida avtobus. Avtobusdan keyin yana stoyanka mana bo'shning. Bo'sh deb yasab turibdi, Park House. Avtobanning ustida toz chiroyli yasalgan. Keyin so'ng tarafimizda El Bank Forum. Shahar o'zi o'ng tarafimizda. Stuttgartni yoqlab endi o'tib ketamiz. Mana shuning bilan Etlingen degan mahallasiga yetib keldik. 150 kilometr. Innapa. Mana firma Innapa. Bu yoqdan deb ko'rsatib turdi, qayerdan keldik endi? Narx qo'yibdi. Buni yerdan bo'lish kerak. Mana shu yerga kelgan olmasak, tarixiga. Telefonda mana Germaniyadagi nemislarning uylari aslida firmalar. Innapa degan firma. Warenheim. Rampada tushiramanki, hozir kirib propiqshik qaychimiz. Men bir yerga kirib so'rab chiqdim. Mayaqtga 13-rampaga qo'yib dedi. Shu darvozani sразу ichibotdim. Чтобы лишний раз tushib o'tamaydigan. Такой ленивый дaqamamsizlar. Ana mankatsi bo'pti, toza. O'pirmas qilib yerda turibdi. Borader. Mana bizdan 13. Mana 13-rampa. İçide mana içib qo'ydim. Hozir uni ochsa, remellarni chiqasam boshlaydi shuni tushishni. Ochdi. Remellarni bo'shab qo'ysam, qog'ozlarning üstüne minib keldim. Yani mana bunlarni bo'shish kerak. Bu yoqda stяжкалар, обязательно уголок qo'yish kerak. Unga insonlar qog'oz, metallga mos saqlash kerak. Metall чтобы remelni kesib ketmaydigan. Shundan chiqarib oldik. Mana uголокlarning hammasini tizib, remellarni qo'ya chiqib etamiz. Buning kroning nimasi yo'q ichida o'tirdi yashigi. Bo'lmasa Schmitzlarning o'tirdi bo'ldi bu. Aşu dolunda o'tgan men aydagan nemetskiy pritsepning ichida botdi. Teshik toshib yuramiz. Teshikni ishga, teshig'a juda удобно bo'ladi.